Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadian baki artali ki yang darbar thawan jongkari India bakan top ya ka Lok Sabha bat ka Rajya Sabha kila ay ka jing manjur ya ka Citizenship Amendment Act lasakhiru ya ka jingki uen hakaleng ki jilla jongkari khamtam hakani ka than chate lamingi haba phajing ni ka jilla Meghalaya jungi ha ubnai no pra jong stem arja ka khandai balala da ka wai ka sor la manjur ha yang darbar thawan baro ki nong mi khman kan top ya ki badan hakaleng sanchar komjo ki badan hakaleng persha kila manjur renti ban persha ben hakaba penteri kami kini kaan hakani gejala bat bandawa penteri kamno daka inline permit hakani gejala Meghalaya hakani ke kenti part sa way na ki MDC jongka ke HADC uba bajab pongrop ulami syakhman ban kran halor kaan CAA haka jingikran ba kinong pathai khobor haka khatsau trek mentau benai kelalengkot araja arpau uba bajab pongrop uladawa na PP leader ka UDF bat komjo na CM bon khot kerke no ya baro kit khot jongka UDF banyatai halor ka Citizenship Amendment Act bat hadien bala thau ke Executive Committee ke bapura dei ban manjur ru hakador bar jongka ke HEDC da ka resolution ban persha ikini ka an jongka sarkar BJP ka jingya khi ya kanya ka an Citizenship Amendment Act kala jor bha te omdei shu tang ki political party ki bekhi rei ki university ki ba pher ki ba paunam ki ba penmi ya ki brio hapo ri India ki ya khilot ya kane ka an te kumta nga kumwei na ki member hangne hapo Khasi Hills Autonomous District Council ngala bu ya kane ka jingtho sha u PP leader jong ka UDF u balong ru haju kapor u CM hangne hapo council jongi ba udi ban khotno kerki ya baro ki member jongka UDF bangin discuss ya kan yang ka Citizenship Amendment Act ba kumjuru ba undala constitute ya ka isi ke ba pura ninyoru ban pass da ka resolution ha ka house bangin oppose ya kan yang ka Citizenship Amendment Act mar kumbang yoi menta hawai ka sarkar MDA kala khot ya ka special session ban pass ka resolution henry kam shai pat hatu ka persha ne kam persha ya ka ni ka CEA te ngakenturu ya ka sarkar MDA bahaju ka pon kadai ban shim ya ka mat ka bakong san kum kane bahkan khot session ya special session bakin oppose bet ya kane ka Citizenship Amendment Act hapo assembly ru kumjo marnyo i ba ngidiban ai ka jingsongu ya ka sarkar Kerala hakabang yo i ba kaditang kane ka state ka ba alleged ru ban file ka SLP hapo Supreme Court hawat kidon katu kane ki bagi mi hakini kisni hakila patai kubor baka kipen confused yang upat ba alor ka ILP baka 6 schedule rai ko machupan pawan ay nuksa ya pibro kajela Mizoram kadon lang ka ILP kadon lang ka 6 schedule tang kata rai kadon ka article 371C ru kabayda karpang yaki Ritpat hantai hapo jela Mizoram hanagalan kadonnya ke ILP kadonnya ke artikel 371 iru tekumta ngatrai bakam ba wat ajela jong iru ngidon kam ya ke ILP ru ngidon kam ru ajo kapor ban oppose ya ke CEA barkum juru kumba ka 6 schedule kladon nadu mensyua ba ki longshwa jongi ki layate ya resource scholar bat ka sarkar India lingba ka instrument of assessment ka 6 schedule ru kan dei ban ne bat ringkat ru ki dei ban pentrai kam ya ka ILP hang ne jela jongi rai ke bangin shim nya konsalah ka parti markania ka dei ka jingsau benyau jonga shimat ka banga khot ya ne ti ladau shim kya ya ne kam
umban si mangingin hab ya syong perkat dak kumoi pat wat kajingnya lang nyong ki MLA ki seng bhalang ki pelaya sign lang kelum bau leader opposition apa state ru kila thawe tu resolution ban oppose pe ya ka CAB kana ikat bagum mangi pa ka partai ba na po not easy barok kawai ki parti riulum barok ki vote in favor tumban ya ka CAB hado ba kela ka an CAA hawat ka tu resolution ka pas per batin kadai ka CAB ba ki oppose henry to ka po kadai tang ka bill ni menta kania banga onga kadai ka act ngidi ban oppose ya kania ka act tooth and nail ngidi ban oppose ya kania ka act te kumbangin chupan pau ngalapan ai jing kublai ya ka NPF for Nagaland kepala suspend you MP jongki uba vote in favor of CAB ngilayat lingba ka party at a national level te kumbangi pau ngio iba ki bala oppose kini ki ya ka CAA ki di Congress rule states dat borok bat ka alliance ke bala rule da Congress te kala syai kumta ni dap do jing keman ki sang balang ru bagi syem ya ka senjam rengi ngilayat na ka national level bet bang ngila ada file ha Supreme Court te kala along kulum lang ngi borok Ajing sisa kani ilarai dah house itu man persyak CB tu pun. Ya CB ilarai dah house itu man persyak. Long to. Ya kani pak kadang wan semai man ha. Dia lesi ingat sah. Macam apa dia ni pakat ni kat. Ya susun. Bangila warai ini persyak ini kan. Amendment juga ligas. Citizenship Amendment Act. Si. No orang boleh kalau percaya gini deh dengan sekonsol ini orang-orang ini pergi gini lalu nyala gini kot gue kan meeting pas solusi ni mungkin percaya gini kan citizen amendment dan masa orang pergi gini tinggal rayu mana sih tinggal terangin masa permin segini bilang